Oh, chairman le với này còn có thiền đốm tắc tắc te mituru tắc tắc te với này hiện nay cái experience lem te han share về nó hun min bia về còn có mấy mani teamwork kan tia với này hiện nay Mizoram entrepreneurship lama enterprise hi tamber hi single hey ownership ani wa hian teamwork lampang poimo na le ngeni ki mai na ka experience te an share ve phim kan duwa tin ke ma story pu pe ka ang de le khan e kan toy te kan se nga hey vai va ko na khian sei lian kan net na chung zo tla chu kom to a e kapa hian in kum sang ka chukwa somriat pariat pol riat kan i line chatuan ramin pan sana kanu hawin kanoma chuan kanu hin hathok sang ani lem lowa vok vul te thingpui dor te kan siama thingpui dor ate pumodi am de lakin thingpui te kan sem ve thina ni ti kha kan soi ve do phim phim chuan tiang khan matric te kan han exam chawa tiang khan doctor te kan han zir theya doctor ka zir no MD MBBS ka zir no MD kha kan zir chau ve le a har sa takin kanu hian a thei chung le kha zirla ka dam chung in a sang theyang bel zirro atia chuwang chuanin MBBS ka zir lai chuan cheng som chia ka nei ti te po I anei ve a tiang khan kan han tuar chuak ve ni ti kha khat lai po kha soidoni la soi fe tham chu om ve ni ti kha kan soya chuan doctor ka zir chuak kha Greenwood Hospital a khian an pa sabera ka thoka thakua ka thoka chumin hu chuan sarkara civil hospital a khan kava ka thoka emi ka vege ni min lata MPSC chuan civil hospital a hianin ka thei to ka chhuwa ve a ICU din na te hianin in charge na saber pol kania chuan kan han kal zela kan keima hianin burden ingeni damlo serious tak tak te damlo ten lo kala I enkol na thato kan dong em ti hi ka burden ve thin ni zanla ya te kal tai la katia tung kha phe chu zanla ya kal ngai ka oma ECG mo khatiang han ti na tur mun hi awan omlo em zanla ya ti kha ka ngai to a chuan ka thian te tu teamwork tiang khan ke ma in hospital ding dom tai la ka thei lawa chu mai thai fa kan ni wang khan chu wang chonin thian te u te ti khan kan ti tia kan in som khoma hospital din ang kha kan ti ve re ota ke chu ami pakhat ve lek chau kan ni ti kha kan soi duwa chu wang chon khami khang ten voina hianin New Life Hospital ha kan din a chu mi nuwa Ebenezer Hospital hi kan din le a ke ma in ni tai la ha mo ka thian te mal chau khani ta se voin hi kan thleng don lo ti ka ria chu wang chon ti thil lian tham deuh ti tur chuan teamwork hi angai ni ti kha kan soi du ani chuan hei ngeni tuna MEC Mizoram Entrepreneurs Chamber ina press conference kan nei ma sabber kha ania hey team ti hi together we achieve more tinani kan soi duwa voin function po hi tu Joseph chau hian ti don se kan chairman chau mo pi ma lui chau han ti don se a boi thlang ve ma dam masa kan vain kan strength chau kan han da lu ta ngeni voina hian voin function te boy kan thleng thei ni chuwang chuan together we can achieve more di kha kan soi duwa tin ka team mate poimo berber te kan ron so le duwa kan chung kwa mo engang point lo thling nei omma se chung kwa hi team poimo bera ne angu ti kha kan soi le duwa ka team mate kan introduce rim du bok ani hei hi Ebenezer Hospital kan ingeni teammate then khatte ani ta ka soyang khan tu na han ka lo soi zo to zo ka team tel lo chuan ahar sa ni thilian zok ti hi ahar sa ni ti kan soi duwa mandeu khanin Thailand a Bangkok a kan chung ko kan jin ve a kan observation chu thilian tham sea world ti mo khatiang thil establishment lian tham deu lek mi en tham le mi tlo tham ti tiang upe ka hi chuan hei ati me ya thil lian tham hi chu mani in ti ve lo hi chu
ti ma to ti ngai ni ti hi ka sai do a lai tak chu kan soi tum chu ani chuan Ebenezer chu kan soi ti khan hei pathian khoi nei kan kal chho zela arsan na song te kan to ka loan chung chang a khan ka sai do chu Dr. Joseph tuna kan managing director nen hianin net fee kan kal thavea Guwahati kan mel khala mi pano pang deuh ngai ni an ho tu pa han that deuh min bia chong thum thleng lo saula hinong kal le don ni dia chong thum sak na kan du ni a buai khak ang re ka te bank khau po hi a le la ma chon na kina po han ti ve ola chong ni chong thum lo support ron ti ve hrim hrim ong ma se bank boom da kha ong ve ti kha pu pe ka ron se ka tha ka ti lu tu wa lo thing tur chuanin khat yang de la khat ti ve kha nga tin relationship hi poimo ka tia relationship mi nen hian nge ni in lei chi na hai voina po networking kan tia kan ti kan in kom ho kha poimo ka ti lu tu ka kan in kom na lunch kan ti ho te khang khanin nakina thil thatak tak kharon thil chuak don ni ti kha kan soi duwa chuan chu wang chuanin nge ni hei Ebenezer chu nge ni ke chu Ebenezer kan an ti nu hianin thil dang ti chang na ka nei le ta ni ke ma hian a doctor lo lai kha a entrepreneur ril ru khamo thil ti tur tam lu tu khi om ti kha ka ril ro kha lo ma chu wang chuanin hei nge ni kan thian ten en zo bom hospitality and tours ti kha kan an din le ta ka zo bom ho kha khoi te an din ka zo bom related zong kha kan thian te kha o te mam boy kha khoi om ta o ka partner te ka teammate te ni a vidai te ko kha khoi vidai te ko zo bom mek tho ni o ale thank you chuan yang khanin kan hantia ke ni hianin pupe ka hotel island de lek sak kan tuma khan na chuan khi la khian long wala khian construction kan ti ve mek to hemi tur po hian loan kha kan zong fe tin engeni kan zong fe ba ka plan a hetlaya DPR siam te kha poi mo lu tu chon voinai ka soi du chu mitam takin thil ti turin poisa ka nei lo man tia poisa nei lo wanga thut mai hi dik lo ka ti ki chu idea ma sa ka tia idea in nei chuan poisa na ron zu yang ti kha ka sai do ni just example ngal po ka ron soi nga langa chon zo bo mo yan nge ni hotel sak kan tuma ala rei don se sak chu sak zo thu thebok si lo kan tia kan han committee le a pute te ho yan ngoro app sia mang kan tia technology han lu de ang kan tia chuan when I release kan tuma get medical ti hi in app store le play store ate khan lo download tan der ula thain ka ria get medical hi nge ni doctor appointment bung theina tur khani ta he tian hetlai hianin doctor appointment yang lo ma ti khan iron ti lu tanga tiang khanin nge ni appointment ra la tanga ron ti theina tur hei na chinlok han mi min ron phone buaya nge chan ka ti chon doctor appointment adua doctor appointment kan du na la hen mi dang kham kan in phone kual na sa theilu to ni chumo kha tia han me khan zomato ang de le ka tia zuti thei mai na tur kha kanan englawa kha vidai kha kan executive manager ania hiani khanin boy pui me ka to na hianin ti kha kan soi duwa chuan kan thian te nei hian bok hian oxygen plant thi mana new life kan ti lai tong to khan chu problem om hianin solution kha zonanga ya chu entrepreneurs how ina kan ti tur chu ni ta ni chu identify the problem and find a solution mo kha solution kha kan pek ngai ta khang lai khan oxygen kha kan mangzo ve ka mizoram oxygen kha ICU thara khan chu ta chon oxygen hi ngai ni hi kan tia thian panga khanin nge ni kan ti hawa ke phei chon to ha poisa ha pakhat ma ka tholo wing ka ria chu tiang vel chon kan an ti chawa kan nei mio lawa kan pu ka thian pa ta ka ta pu me ro se noi som kha ka tho ve nga ya chu idea kha oma chu poisa ha zon angai ta ni kha idea ti ho thing tur khan poisa ma sa ni loving idea ma sa ti kha wena hianin nge ni heta lo om le ngai kha tu na kin an lo mani chuan lo eng lo sela idea try nei chuan ami get medical ti chung chang a hianin kan choi no chu MZU incubation center a khwan kan zuk lenga nge ni kan ria nge mani project finance an ti thei tin nge mani fan om ti kha kan ria kan zukala
kan thila ni chu kan idea kha kan zu phil ta in thalai jok te tan po khan hey in idea nei kha chu incubation center pali ve lo min ka hria tu na hian kha ma te khan len tur ani ka ti ni chu mo leng ula in idea te chu hil ula kha an na ni remote ni chu khang lo encourage kamo em se ti o khot puma din a le ho te no ma chuan hemi lo hi kan han thila apps chung cha hi kan han thila dila antia hemi a dpr khat kan project idea khatlem kan ziak ta kan han thelu ta avai noi som ni min pe out of that noi li kha a free ani adang kha rul lenga ya 1% interest chun ti ve ma se min free garing deu ka interest lo deu thoi ni ti garinga chu tiang vel chu ni ti kha kan soi du he thalai jok tan chu noi som ni vela thil ti thei noi som vela thil ti thei it project a zir khan a ti thei ta ni chu rizia la mo kan soi vela du chu enge mo thalai ta na tang kai ta kin hospital din hi tuna karon ho no kan ti thar thut po ni lo mbbs ka zirla khan ka ziak dei to ti me ang he ka dream to ni chu mo chan chu dam do in tha kha doctor zir ka ni boka ka ota md ka ni lajon ka ziak to ni tin hemi tuna team approach kan ti ta mi sang ne na team a tho ho dan te hi ke ma han ka ti thei don si lo wa again commerce le khan mi heta company form dan chiar mi lo khan ti hian ti tai la kan shares anei tu ni na te po hi in ang tlang ta se ti te po hi idea khan kan nei de to ni chumo chu bang chuan in khang kan dream voina in dream kha a lo thing thei ni ti kha kan soi duwa poisa kha chu I dream kha I idea kha poisa na ron zu yang ti kha kan soi du ni chu chuan mania ownership nei le work together khatle min ngani team a tho kha kan analyze lo nga mania nei tu ni chon ownership an ti ta kata mo ka ti mo hai ai ani ta ka ti hi khowela hen nuam ani chu mi pakhat phei chon khowela hian ka ti hi kan pang na sal tu ka ai specialist kan tam lu tu ka ti ani chu hey keima hi kai focus thina chu ta chon ni nei ale la ma chon ka ta ti ha kan ot kan chak thin ni chu ma se thil lian pui in trom thil te ro te mania nei ai khan thil lian pui in trom te kha alo thazok de ya entinan mo ma se mi advantage ve chu decision lak te thutlung na lak te kha ol ma chuanin simplicity mo bul tran te oma awla paper work te committee te kha ngai lo wa thutlung na siam kha ol ta ni chu chuanin hlok na lo ompon hlok na zong kha kan nei thei ta tiang kha advantage chuan ya antia chuan ma se disadvantage ve thung chu any limited capacity mo time and skills are finite hey thil kan ti re reng hianin kan lo phur reng lo ni chu tin kan lo dam lova kan lo chak lova khata khan etinan ebenezer a chuan keima kat pe lo lai khan kan thian pa kha lo pe pa kan pani pon pe lo la kan thian pa dang le kha kan ai o tur kha aron ngal ni chu wang chuanin kan phur dan kha in chen lova chu wang chuanin thil lian tham ti tur chuan a hu ho tiangai nge ni board kha ngai ni an ti ani chuan tin adang le chu higher risk mani chuan lo tla cheta la itla chevek don ta ni chu ma se kan tlak chia vek pon tu na kan thil ti lai zong po nge ni burden kha atlak chia da po kan in share don ni chu ma se an lok na po kha kan in share thaw nga ya khatla ya khanin kan soi duwa chuan ni adang le chu mani chuan harder to scale chu enge ti pun mo company ti len hey mani a khanin alpha 1 ngo ti te ne kan in koma chumi ta chuan an soi chu Mizoram hian khatiang scalable company antia scalable company chu India ram pum le khovel huwa company ron startup ron thang thei chi kha a omem ti hi an ron ngai to ni chu kha ni chuan hei Tata Trust noi kan ni antia khatiang kha ni chuan venture capital fund mo share 10% atan chu mizat crore nga kan ron nge na kan ron inject anga khatianga an lo thei chuan ti idea te khan nei ni chu ma se chu tak chu voina hianin khatiang idea lian kha kan nem tin Mizoram chung aizol chung rimota nge ni thil ti tur kha kan market kha zinga marketing kan zir to kha kan ngai to ni chuan kan idea kha limit don ni chu India ram pum tan nge voina hian
khovel pum huwa pa mo abik takin internet highway a hianin hei khoi lai po thlen thei vek to ni chu wang chuan mani chuan nge ni khami kha ngai to hara chuan funding challenge ti lai takhi adik le boka funding challenge su nge kan ti chuan nangma chawi ni chuan loan kha kan la don ta I asset kha noi sang khat nei kha harlu tu 10 crore nei kha harlu tu ma se tu na he chu kan zo bo ma khan mi panga asset kan han pool khom chuan mi panga asset kan han pool khom chuan 15 crore vel kha bank kha min pengam tlat ani chu ke ma in ti la ka dam chung in ka ti lo tur kha mi dang ne chu kan ti thei ta ni chu wang chuan in ti kha kan soya chuan team advantage kha soi le tai la kha ka ron soi hal deu thoa shared workload ania nge ni idea kha ron tam zo boka skill po sang oma chu hetlaya Mizoram Entrepreneurs Chamber po pu jese fa strength point strong point kha ka weak point ania chuan ta ka weak point a khan heta midangin an ron feel char ta kan resource kan an share ta chu wang chuan thil tam zo kha vena te po kan ti thei ta tin idea mi pakhat hianin hei idea hi alo mi pakhat idea hi alo thatok lo khop maya kan ti tiang patling to chin phei chuanin ka idea hi awan thatak em ti kha ani tok maya je mi alo chuan ma sen mi dang hianin an ron soi ve chi khan alo thatok lo amo ai thau ma mo ti kha hi a hria thei ta ni mana hianin chu hospital board a hianin ka experience pakhat chu ka soya idea thal tok hei chu tu man mial ngai nan thela wang tiang kha ka soya kan soi chu ma set patling pali dang kha chuan ma ti chu jong kan ti jong mai lo khanan ti chala ben fuk ang de hian hei ka ngai dan lo idea thadang kha lo om thei ni ti kha kan theta wa han thae ka tia ingai dan mol takiron putlu kha mol na angin puchuak le mai ro tiang le han ka feel ani chu kha mi tum khan mo ma se idea kha thajok boxia chu apoi mo lu tu khani chu idea thajok kha lo lu theiklat mai ni chu team work advantage ani ta ma ro chu disadvantage lem hi chu om ve ya kan ngai dan thadeu po kha mi dang khan an lo reject ve thei tho ni chu mo an lo reject ve thei tho ni chu tin compromise ve te nga ya mi pen ruala pen te kha nga ya tin profit sharing mo along na kha share nga ya amara chu ta hian kan hriat tur chu kan na tho te kan entrepreneurship na tho tur hi inge ni hlok na ngor tan sum le pai tan kan ti tur ani lo mo entrepreneur dik tak chuan kan na kha andinan dam do in kan lo ti ta kan mission kan nuam ti ber chu mi dam kha ni tur ani profit kha number 1 ani chuan tlak chiat bak ma ba om lo heta pi ma lui te po khana soi kha harbal thil la khoya keinin kan hriat ve vak lo khat nuam khan lo ti ve mo khati khan machine hi thil ti sang ni ve hi ol khapa chu tiang chan ma se ke mani khan pathian ni nge give min back burden nge min back ti kha apoi mo nge ni khak lai te kha kan soi le duwa chuan conflict om ve theya vision ang lo kal te kha om ve theya decision making muang te po kha om ve thei thawani ti kha kan soi duwa chuan mana khan google le khabu hi ka chiar ve ya google ho hian in an soi chu don't listen to the hippo antia HIPPO a full form chu highest paid person's opinion tinia alal berle athu ber ngai to na kha atha ber kherlom antia ni chumo sarkar hi chan nilau khop mai chu ma Mizoram sarkar a pohen kan ram a hianin alal ber idea han kan kal zel ni chu bang chan idea thazo ka om chuan he ta niam ber tang po khan inge idea tha dian kal vela google kan thria to cha atel lovin nitin hun hi kan mang to ngai lo ni chumo chu bang chan in idea tha nge ni man na chang hi hriaila thain ka hria chuan top don la chuan criteria for selecting teammate katia nge ni 0 to 1 ti le khabu khan peter thi le mi kha thami khan in a asoi chu teammate partners thandon hianin hriat mi alo ne na thil ti ho chu risk ilani mo risk ilani atia chu bang chan kanin inge mo chan entinge kha kan teammate te kha team in thil kan ti don ta entinge kan thanang ti kha criteria pathum he ka mu chu ave leo ni khoi tang ma kala kan lo nia 3T ka ron siam ni chu hemi kai pu chai la hian
mi nan lo copy chon ka soi mo samper ti lo filang chawa 3T chu ngai kan ti chuan time talent le treasure ka ti ani chuma time chu khai project atan khan thil I nge ni hun pe thei tu tur ngai to na mang ve thei tu tur ti ro mo ngai to mi alo kha project le khami I company amo I form kha ngai to na hun pe thei lo kha chu om zia om lo ni chu chu pakhat na ania exam me hun pe thei don che talent dia chuanin hey kan to na MEC kan soyang khan talent sang kan nei strong point la weak point sang kan nei tin company kan form pon attend in finance an lo thiamang mo attend to vision khan lo nei three lu da attend to daily management mo tiang khan attend an thil phal em attend an lo film khur em anga tiang khan a theita tin adot le chan tin an hospital kan ti don pon talent kan ngai poi mo kan partner kan ning lo don khan doctor specialist care kan do ni chu mo tam kha khanin kan hospital kha drive thei don ti kan theta ni chu I business like I idea kha engin drive thei ti kha ni ta chon treasure ti hi chu I treasure ti chu sum le pai ani theya ma se heta hian treasure hi sum le pai ringot ani tora ni lawa amma a khan eng lung e eng ro lung e om mo mi tha ani na te pathian tri mi ani na te mirin om ani na te mi dik ani na te mo mi visionary ani na te kha treasure hena tel veka khatiang mi kha kan la khom chuan kanin form khom chuan together we achieve more tiang khan ma ni ti theilo kha kan ti thei don ni ti kha kan soi dua chuan teammate kha kan soya mi poimo deuh mai teammate a hen poimo ber mai pakhat kan soi dua kan tel tur chu mo isua tel tur ani mo kha maro te la khan isua tel ve kha tia hey kan khovel a hianin eng angpon achieve tamtum mai la pathian tel lo chuan ti ngei na om lova kan down thina idea kan tla cham thina mo chuwang chuan mi pathum mai ni lo mo mei puya po pathum kha chonin om sela an kangral ve kang mo daniel thian te kha mase pali an ni che khan an kangral lo ni chuwang chuanin isua kha tel ve ngai se ti kha kan soi duwa chuan to bera kan soi du chu mani khanin ka chiar pakhat hi thiam bak lan kan soinga daily worker chuan a hlotan ni khat anga ka ati tlai han hlo adu ngal ni chumo chuan employee chuan thakhat anga ka ati thakhat nuwa khan self employed chuan in kum ni te kum thum te anga ka entrepreneur chuan kum so anga ati mo an nal ka til tu ka chu entrepreneurship hi sum le pa ya man bo de otia lok tum tan ani lo ani mo tin sum le pai du ri wa de lo in chain siam du danglam na siam du tan entrepreneurship hi ani ti kha e kan soi du he ratan tata soi hi if you want to walk fast walk alone if you want to walk far walk together mo mi dang ne na ikal khan thui tak ikal thenga classical om pon itluk pon inin buiton thenga ti kha kan soi du ani alo me